Ovo su svakako teme o kojima se govori i sa MMF-om, upravo na putu Srbije ka Evropskoj uniji, ali ono što je takođe bitno kao tema upravo zbog pridruženja Evropskoj uniji jeste i ekologija. Malo više o tome razgovarat će koleginica Sanja Šimpraga sa svojom gošćom, to je Jelena Plavonjski, sekretar Centra za ekologiju Privredne komore Beograd. Tema je početak kampanje Čisto lice Srbije. Hvala, dobar dan i dobrodošli. Moramo da kažemo ono što je danas najaktuelnije, to je početak kampanje Čisto lice Srbije koje pokreće Udruženje Moja Srbija u saradnji sa Privrednom komorom Beograda, ali i gradom Beogradom. Cilj akcije je podizanje svesti građana o značaju reciklaže otpada i zaštiti životne sredine kao i usmjeravanje prikupljenog novca u humanitarne svrhe. Možemo nešto malo više da kažemo uopšte o početku kampanje i kako je došlo na ideju i na realizaciju ove kampanje? Da, naravno. Prvo hvala na pozivu. Privredna komora Beograda je jako aktivna kada je u pitanju saradnja sa udruženjima, pored saradnje naravno po prirodi svog posla sa preduzećima. Na ideju smo došli tako što smo mi ranije sarađivali sa udruženjem Moja Srbije i sad, obzirom da se planira da projekat koji će inače biti usmjeren na čitavu Srbiju počne od grada Beograda i onda smo mi smatrali, u stvari predstavnici udruženja Moja Srbija, da bi najbolje bilo da kampanja počne iz Privredne komore Beograda. Zato što će jednim dijelom i privreda biti uključena u samu kampanju. Danas smo imali preskonferenciju u prostorijama Privredne komore Beograda gdje smo jednostavno obavestili javnost o tome šta su nam planovi. Kampanja će, iskreno se nadam, biti trajnog karaktera i kao što ste sami rekli, cilj je da se podigne svest ljudi o značaju zaštite životne sredine. Jako je dobro to što je jako je lijepo što je kampanja humanitarnog karaktera, zato što će sav otpad koji se bude sakupio, da u stvari novac od kompletnog otpada, biti doniran. Jedan od članova tima ove kampanje i humanitarna organizacija Novi Beograd, kao i preduzeće Reciklažni centar Božić i sinovi. Kreće se sa prikupljanjem električnog i elektronskog otpada. Grad Beograd će biti prvi donator kad je ova kampanja u pitanju, tako da će sav novac koji bude prikupljen u te svrhe ići u humanitarni fond. Naravno, cilj je da se uključe i lokalne samouprave, da se uključi što više preduzeća, da se uključe građani, jer svi znamo da svi kod kuće imamo barem neki aparat koji postoji, možda smo i zaboravili na njega i jednostavno može, to bi bio lijep gest i da ga odnesemo gdje treba, naravno i da na taj način pomognemo nekom tamo. Dobro, a koliko uopšte su građani spremni? Kreće se od grada Beograda pa lokalne samouprave, znači da će se širiti na celu Srbiju, ako sam dobro razumela, cela kampanja. Koliko su građani spremni i da li su građani spremni, da li su edukovani da bi se uključili uopšte u kampanju? Ovako, to je svuda u zakonu, to jest u zakonu o zaštitu životne sredine, imate stavku gdje piše značaj da moramo da dižemo svijest o zaštiti životne sredine. Svi radimo nešto, uključujući i ministarstvo, grad Beograd, u stvari sve lokalne samouprave, razne udruženja. Ali definitivno konstantno treba raditi po pitanju toga. Koliko su građani spremni, vidjet ćemo. Naravno, dosta toga zavisi od nas. Tako da mi ćemo svakako biti slobodni i obavještavat ćemo vas o rezultatima kampanje, tako da mi ćemo to konstantno pratiti i imat ćete sve moguće informacije i na sajtu Privredne komore Beograda i na sajtu udruženja Moja Srbija.
takođe i grad će naravno biti uključen svo vrijeme u akciju, tako da pretpostavljam da će i oni neke ove informacije davati. A kako će građani, na koji način će moći da se uključe? Znači, gde mogu da donesu, kako to ide? Da, ovako, mi tek trebamo da napravimo plan, naravno i sa, na primjer, gradskom čistoćom koja je prirodni partner grada Beograda. Moraju da se odrede mjesta gdje će moći oni da odnose svoj električni i elektronski otpad. Naravno, treba da se nađe rješenje za one kabaste električni i elektronski proizvode kao što su televizori, mašine, tako da sve što se toga tiče mi ćemo naravno obaještavati javnost i ići ćemo naravno od opštine do opštine. Moramo sada malo bliže i bolje da se dogovorimo sa njima vezano za akciju, tako da iskreno se nadamo da će biti dobro. Dobro, vi ste rukovoditelj Centra za ekologiju Prirodne komore Beograda. Jeste. Koliko se, osim ove kampanje koja je sada aktuelna i koja kreće od danas, koliko se vaš deo Prirodne komore Beograda, tačnije centar, koliko se bavi ekologijom, koliko ima prostora? Kakve su aktivnosti kad je reč o Centru za ekologiju uopšte? Sami znate da je ta oblast jako široka i svi smo trenutno u fazi, to jest poglavlje 27 je jako aktuelno. Tako da ima jako puno aktivnosti. Centar za ekologiju skoro svakodnevno ima različite aktivnosti, znači bilo da je to u pitanju davanje savjeta našim privrednicima kad imaju pitanja vezano za izdavanje dozvola, vezano za otpad, za bilo šta, bilo koje znači oblast u vezi zaštite životne sredine. Zatim smo, kako bismo uradili nešto više za naše privrednike, oformili grupaciju za reciklažu i upravljanje otpadom zajedno sa kolegama iz Udruženja industrije. Grad Beograd, naravno Sekretarijat za zaštitu životne sredine, Direkcija za upravljanje otpadom su jako aktivni u radu naše grupacije. Tu su naravno uvijek predstavnici ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine. Naravno, to nije bio lak proces zato što vi morate da objasnite nekom da ćete vi stvarno raditi nešto za njega. Mi smo tek krenuli sa svojim aktivnostima, tako da naše aktivnosti se zasnivaju u zavisnosti od potreba i zahtjeva naših članova. Tako da u skladu sa tim mi organizujemo seminare, obuke, šaljemo im informacije. Pored toga imamo i sekciju za reciklažu i upravljanje otpadom, znači to je samo jedan dio onoga što spada u oblast zaštite životne sredine, odnosno upravljanje otpadom. To radimo sa kolegama iz Udruženja industrije i Udruženja građevine i komunalne djelatnosti. Trenutno smo, drago mi je zbog toga prepoznati kao neko ko je bitan i na to jest na republičkom nivou, tako da smo, zahvaljujući radu u grupaciju sekcije, pozvani da budemo članovi radne grupe za Twinning projekat preko kojeg treba da se donese zakonska regulativa u upravljanju opasnim otpadom. Naravno, svako može da se priključi ili sekciji ili grupaciji i otvoreni smo za saradnju. Dobro, ono što je bitno, Komora je izradila katalog preduzeća koji imaju dozvolu za upravljanje otpadom. Da, jeste. Kolegi su, to jest uradili smo katalog koji je bukvalno jako, u stvari katalog je osmišljen da bude jedna vrsta reklame našim članovima. U pitanju su preduzeća koje imaju dozvolu za upravljanje opasnim i upravljanje neopasnim otpadom. Katalog se nalazi na zvaničnoj stranici Prirodne komore Beograda i Centra za ekologiju. Naravno, katalog nije konačan i svako ko se prepozna ili ima neku od tih dozvola može da nam se javi i mi ćemo ga staviti u naš katalog. Dobro je za njih to što mi imamo preko 100.000 posjeta u toku meseca, tako da je to stvarno jedan vid jako dobre i besplatne reklame za sve njih. U katalogu se nalaze osnovne njihovi kontakt podaci, ono čime se oni bave, tako da ukoliko imaju bilo kakvo dodatno pitanje, kad je katalog u pitanju, stojimo na raspolaganju. Jelena, hvala puno na gostovanju i na razgovoru u emisiji Srbija Online. Hvala vama.